Nĩ maabitha a borithi kuma mwena wa Gikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu ũnyitanĩri na maabitha kuma rũhonge rwa KWS magĩtabania birigiceni ya kũhĩtana na thũgũrĩ ya nyama cia nyamũ cia gĩthaka mwena wa Gĩkambura. Nĩ hĩndĩ ya birigiceni ĩno maabitha aya mahithũkirie nyama makĩria ma kilo 1,000 iria cirekũĩrwo nĩ cia nyamũ cia gĩthaka na ikoretwo ikĩenderio mũingĩ thoko-inĩ ya Dagoretti matarĩ na ũmenyo. Yesterday our officers managed to monitor and track a vehicle from the Naivasha Longonot area which was loaded with wildlife meat to Gikambura. Amri ni kwa public health officers wa county government na veterinary officers wahakikisha wamefanya inspection afresh. Inakaa kama kwamba kumekuwa na ulegevu kidogo, kwa sababu nyama iwezi kuwa inauzwa tu ya bushmeat ya nyama wa porini bila hao kujua. Kwa hivyo kuna ulegevu kidogo hapo, ndio mahali ambapo tunastahili kukaza kidogo. Ekũĩrwo atatũ nĩ maikĩtio ngono magĩkuruhanio na thũgũrĩ ĩno ĩrĩa makoretwo magĩtabanĩria nyũmba-inĩ ĩmwe ta gĩthĩnjĩro. What was also recovered is some preservative which we are not too sure whether it is indeed a genuine preservative that is used to preserve the meat before it is consumed by Kenyans. Kando na kuhimiza wafanyabiashara, tungependa pia raia wawe macho wakati wananunua nyama. Wasiwe tu wananunua nyama, wathibitishe kwamba kuna ile mark ya inspection ya nyama. Wathibitishe wamenunua nyama kwenye zile sehemu ambazo zinastahili kuuza nyama. Sio ile butchery ambayo tumeiona hapa nyuma. Munini wa mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa KWS gũkũ bũrũri-inĩ hamwe na munini wa county commissioner mwena wa Gĩkũyũ nĩ marutĩte mũkana mũrũrũ kũrĩ arĩa othe makoretwo magĩtabania thũgũrĩ ĩno na kuga nĩ megũkorwo magĩtacũkĩrio makinya mahiũ ma kĩwatho. Tuko na wageni wengi na tuko na kabila zote, kwa hivyo mtu akija anunue shamba na jitambulishi, kwa hivyo hatujuagi kabisa ni nani amenunua, ni nani amejenga. Juu wengine wanakuja kutoka mahali ametoka, anajenga, anakaa private life, so hatukuagi na shida mingi juu hakuna uhalifu pande hii. Tunataka kuwatahadharisha wale ambao wanafanya hii biashara kwamba siku zao zimekwisha. Wale ambao wako Naivasha, ambao wamefuatwa na KWS wamefikishwa hapa, wale wote ambao wanashiriki kwenye hii biashara tutahakikisha kwamba hii imekwisha. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadũro.